Kia ubunge gicigone mbunge kia South Imenti wakili Mukaria Muriungi na muruiri kia gavana aja Meru JR Marete niborete Rais Ruto kwamba kuingia mawira nejawe kiria Meru mbere ya kubekira jange JR Marete kinyana aririte ugebwa bunge ati bakeja na mwerekera jwage siasa akiuga Meru bate kwenda kwirwa nara bakerekera indi nibobongo barikite kugita igamba kira bakwenda mutugikare nago twachyo na njira indiko. Rojo Muthongeria wa Mugongo Rais William Ruto eregeria Jameru mushemanio ne jwarimi akiaria wakiri Mukaria Muriungi urane muruirigite kyo bunge South Imenti na JR Marete urane muruirigite kyo ngabana Meru neba muritie neje na ntera ya chama wira ne jare kire Meru na keja kwa Meru mawira ne jangi ja Meru akija bandu eje akijore ya promises irari direte antubeto Mambere na promise ite milioni igana tukupa kija rojo milioni igana wikethero ire account ine na nkurukia au kinya coolers ire promise ite alimbeto mantujelia kura cooling boxes ire cha kwethero ire kwa stone nyarcho chedro chonde kija na kinya ndere nini ire thithe wa mitungo kinya thire kirwe kenda umba kwethero ni utumire kana alimbeto so tumukaribisha sana na tumwire promises ire chonde athithite Meru na ire athithite akalibeto akija eje icho tukuja twimaka na kadana kwenda tutamwira ajumbe botindo mwira tutam make sure promises chonde ire athithite chia rimi na chia barabara na chia mando chonde jala promise ite muntu ba manifesto ire andika kalinde hakujudia chonde otherwise nyake ya Meru mitajanga as long as you tujulite manzere wa promise ite Meru then mantu jonda ja kuja Meru ja kethra kama irande twiranga nithie kethro kuthithwa budget bwikirite milioni 600 milioni 600 nya compensation ya mini ene miunda yonga akite kubwa koko kwe batu tu antu baburi kada barabe baburi tweterete ithima na damu chia 500 million tuthithirie iu kieni bwatwirite bwatu nenkera kia mkinoru within a month ambo tigire gitu kujukia kieni getu keja na promises nyingi batu tuthikire tukwire jara tukwenda promises iu na chio we promise someone else lakini batu tusotere mbere ma ira twirire then kumau antu ibakarande kurubakaria koro kinje yara Marete na dide ugeboe gure mushemana jwa bunge jure barathi de goro akiuga bota Meru bate kwenda mwerekero jwa bunge bau kiwa kiuga bunge bau bate omba kora Mukaria Meru kwa mianka yuyo mde ndeu beja kagite na kagasiasa kuba mwerekera te mwerekeo tukwenda batwa antu baba bwiri kwithirwa baanite ondu twetikanirio ugu tiwana betu bomba kura 2024 2024 nonto bakuga ke batikwenda finance bill alafu choka ugo we parliament wetauga itu mienda ugo representative that is a simple question ugo you are representative of the people na the people baikwira batikwenda na ndio wetoka uga ibakwenda na ndiri kiuria gya kwari kethano remero to represent na twakwete ngugi kendo to represent then what are you telling us utwire ati na ndo kejo twira mwerekera patu te mwerekera tukwenda muthiene nje yarariuga Meru ari tayari kuringira kura mutongero na kiroto no reo kethira kamatite mendekithia jaona toroka guna njumi mwake so we don't want to kwerekerwa but we are ready to vote anyone lakini tuije imbi Meru waketho wakiona is as basic as that bado tubwiri kurega this time round tukoga gutumbikana bado tureterwa antu bejo tubanga kana twitikiria Gachagua eja tubanga kana twitikiria Ruto eja tubanga kana twitikiria MP eja tubanga ali ke reporterande to Shaweru Juma rea kwari eto ni mutuge kare